từ đó mi Ralbawi ulam Nepal nan zaten nan dam châu cầu tin cái zoom online xin cibai kalau bupain nan kut nem kalau kai si tu ni tu chana thuret lang ngin katum ta bing mi chu yang si tile tu rong kan US ramsongi thuhla kan hmuitin jikten kan theih mi immigration than thuhla thon pe joben himi hi yang bi rong asi te mi theih phengin chu kan ma immigration system hi malte thei tool srong hin tu chana kan ma US immigration law le kan dit tui kan tin mun hi yang beka city malte thei pheng le sim pheng dingin himi chang lak mi ka si sronga rangai chau dingin close mi si tu chu kan US ramsungi immigration law le immigration dan hi kan ma ram athokisin yang bek tin mula da tikhi malte karak sindu himi chu zaten silo lo zaten homa chu kangan thei lo simding chan la lo sinan kha thupi de pol hi ake mai malte research to phale thil zo phain hi thupi de ti theklak de timi pro kha katar lang to mi se so kan US ram che tu hi kum zan hi la songma zik 1776 sin tin pha mi silawi asenan immigration law nga hi chu 1790 hin an swat hok dimensela chu si kamila chu cầu ding nan khi yang khale congress din hunin swat chu lo semi si 1790 so mi chu naturalization law te mi si hibi ram sunga khi Mipi po yang tin ngan ta yun thai ding timi hanga real tlang mi si khalai kha chu the bekin an tumta bikmi chu an mai mirang mingau khemi yang khale free white man sallo po khabe hanga tumta mi and to real mi si chunun hi 1798 ya the Alien and Sedation Act timi kha an swak khami kha chu yang khale khami hanga kha chu ramdang mit la US an theng mit la tam deu thang teka chumi hin amal bik nengata US nengata nga dinga khen US ramsunga hin kumhei li tul si tin kha upadian swa chulong slowin khami la ya himi tamara kha president ni hin ramsungi non citizen pol hi US nengata lo pol hi ama du vekin ama min huwa ki ramsunga dan hi thalo tibek se la criminal tibek dang pol kebek le hi ramsungin swat hei si tikha thuhla swa kamit la chukan nung la president Trump nit la hi 2025 wrong tu gang member po Venezuela gang tibek po swat tu tika hin himi kan US ram le ramdang thon ram chang lo ronga kemi an wat swak thon yang thon an ram thon kan an ram thon le kan ram chang follow ti Venezuela gang tibek po kha aswa du la hin himi 1798 mang tuk lo mi Alien and Sedation Act mi khamang tum mi se chule nera chun Immigration Act of 1864 ka se khamya hin yang si tole Kimi Commissioner of Immigration ka Secretary of State kutanga ka and read mi se and kami kana tot and munin pek thok chumi si neta kha chu Immigration Act of 1882 himi kha chu khalai kha chu Mipi theija vekin khalai US ram thlengning chu long lam timen sa timbo ship thon long ira theimi tam son si Canada lam se Mexico lam se chu khalai kha chu kan border la hi chu tum pi sri lawi chu hin tam son chu ki timbo thon ra pol se ya an ra US an thlentiga hin akhun kau paisa yang zat pek ding tikha and khabek hi an thok chule Mipi po thengtu po zo bek po sitit la kha an felfaite'n information po kan lak an zok thok chule himi lai thupi big chu an khambik mi kha chu taluk por si kimi taluk por khara thelo dingin lo la ralet la hi zo por si dikha zo dingin Chinese Exclusion Act kami hi chu taluk por an ra tega hin an ra thelo in khamding in to mi se yang atule kami rong 1850 1860 rong hin kan ma US ram westward expansion rong hin ki rero tlang leng lami rang lamjin rang hin taluk pol tampian ra kami ranga kami to ding hi
จะมีสิขมิปอที่มี immigration act 1882นี่เห็นตลกปอราเทนองเราดิ้งเลยคำดิ้งค่ะขมิค่ะทุอุปริสวามีสิจุเล1888ค่ะขมิ Scott Act ที่มีให้ immigration law ทอนประเทศเท่าทมีสิขมินี่ตลกปอที่มีนักอันรามันกิรสารเซลาอันราเทสาเราดิ้งเขียนคำขมิค่ะจรวดตลกปอที่จนทิ้งอันทิ้งตุ่มนัสขลายขลงค่ะฉะนั้นที่มีโลกเขาจะ1942อันสวสาลที่มีโลยังขเลยเด็กจังเราที่เป็นสัตว์มีน้องฟิลมีน้องที่รัฐเฮโลนั่นกันรามันนั่นรูทเฮโลที่มีน้องที่เราเป็นตลกโปลงอันที่ติดกับค่ะเด็กจังเราที่เราค่ะมีเขาจะอันเพียรสาลี1948เขาจะตลกโปลตาฮีในงานต่างประเทศดิ่งสี่งานไทยเขาติดค่ะอุปนิสัยสาวจุเล1917 Immigration Act คิมีข้าจูมัลเตหิมิตละให้เดินนักสวะละยังมีสวะตัวเลยหิมีข้าจูตรงตัดเซอร์โลคิมีตัวที่เป็นนัก British India ตัวอินเดียรัมติเบกตัวอัตมส่วน Southeast Asia ก็รัม Thailand ติเบกฟิลิปปินส์ลัมโพลีและ Middle East โพลีมีโพลี US ลุดเฮโลที่สิข้าจูข้าให้เดินนักตุ่มปีพวกข้าจูข้ามี Immigration Act อินที่อันรักสวะจะมีลองสโลวิน1924 National Origin Quota Act ที่มีอะไรเห็นที่มีที่รำคัดอินมีลงประเทศอัน US อาราไทยอันมา quota system ที่มีค่ะที่มีอุปนิคันสวะจุเลตัวนี้ตัวจานี้กันมังบิกมี US Immigration Law ข้าจู Immigration and Nationality Act of 1952ที่มีที่มีสิที่มีทุบีบิกที่มี Immigration Law อินตัวนี้กันมังมีสิจูที่มี Immigration Law ข้าจูอดังอัลฮานี1952หานี Immigration Law ตั้มปีปอค่ะที่มีที่มีที่ consolidation อันสู้ยงเทยขัดอินค่ะที่มีกุตตังที่มี INA กุตตังImmigration and National Act of 1952กุตตังหันขัดอินอันเริ่มเทมีสิจะมีสิข้ามีอะไรครับที่มี1952 Immigration Law อันจูที่มีให้เดินนักอันเพียดสิให้เดินนักนนเทที่ US riding หินให้เดินนักเทโลที่ค่ะอันเพียดฉะนั้นที่มีจะยังฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสจะยังสิจะเลยที่มี maintain quota system จะรำคัดอินไม่ต้องประหยัดรำดังอิสินไม่ต้องประหยัดก็รำจะเสรำดังที่ US รายดูพอลหินไม่ต้องประหยัดสิ่งที่ค่ะ quota มีค่ะสิที่มีค่ะข้าไล่ President Truman เนี่ยดูเราจุดสุดท้ายข้านี่เนี่ย veto ตัวที่มีเจอเด็กจังเราที่รำคัดอินที่จะลงรัฐให้ที่ถ้าเราติดค่ะที่สันนั้น Congress นี่ override ตัวoverride จุด President Truman เนี่ยที่มีถ้าเราติดเพียงมีข้าจูอัน Congress บอลนี่ละ override ตัวที่มีสุราคันอุปนิจุงะเท่าจะมีสิ่งที่1952ค่ะสิจุดเลยข้ามี1952ทอกสินที่1940มีตัวกสินเบกin 1942ข้าจู Chinese บอกข้าจูในงานต่างประเทศที่เก่านั้นตัวที่มี1952แต่ข้าจูจัดเป็น Asian immigrant บอกมาบัดละที่ US ในงานต่างประเทศสิทินค่ะอุปนิเทงมีสิจุเลที่มีทอกสินที่ consular officer บอกที่กันมา US ตานยงหัวค่ะอันเรดที่ US รำดังมีบอก US ลุดให้ดิ้งติกาเห็นอันจันหาพอลถ้าเต็มfelfaite'nจากไทยดิ้งอินที่มี consular officer กันเรดจุเลที่มีสินที่ visa category ที่เป็น immigration category บอกค่ะอันตัวทอกจุเลที่มีลองสลาวินกันมารำส่งลุดลงสลาวินที่ยังติดสวดดิ้งที่มีรำส่งสวดสาลิ่งส่วนในงานต่างประเทศเขาติดตัวถึงปีขมุลเตที่แข่งติดมุลเตพัฒน์เทียมเดิมดิ้งอินกันอันตัวเรียลกลางที่มีที่ยังตัวตัวเลย immigration จะแต่ตุสที่มี1952ของว่าวันจำตลาดพลังติกาเห็นที่ ship lane ติมบอลงรัสเซียนเราวันจำทั้งตลาดนั้นถกเวทางกว่าเห็นมันเตยังคัลเล immigration flow คำมีบอกค่ะ control เทลิงกันตัวมีสิจะเลย immigration
zo siram sungin doi thei ti vek pot la kha an to real mi si chulai hi mi sin hi mitu ka ti vekin zo pol hi permanent resident nga thei ti mi pot la kha felfaite'n an to real so hi insang pakhada ma insang por ram dang yu mi khop kau thei sal din hun ti vek ti se chulai to diversity immigration visa khabek chulai refugee asylum ti vek la kha so an kimi multi to real thok chule ki visit visa ti vek la kha an to real thok mi si tourist ti vek tlong ta por rang ti vek se chue malte song chamkhat malte rang natun ranga US ra ti vek po chue diplomat por rang kha visa care gor po felfaite'n himi in hi an to real Himi Immigration and Nationality Act of 1952 khachu 1965 khamalte an rembian to khamia chu an rembia khachu begin mitu 52 ta khachu khimi ram khadin yang zat keng thai minung ra thai timen to mi si sinan himi 65 khan thleng sale yang khale ram khadin hi zat long ra thai ti khan an to na lowi code system khan phiat mi si chule himi pakhadan an thleng tlai mi chu tu US ram rat ti ga hen visa an jot ga he discrimination hlei den na thelo yang mi ramin na ra mi pa munu na mo loret la na swam hun ram ti bek hi jom lowin visa ngat lak le chu visa nga pek ding tin khi himi discrimination hikha an hang mi kha phiat mi si Yet like kami rong 1965 1964 conference jin rong ka chu kan ma US ram sungat la hi civil rights movement tampi se akhan himi 1965 akha thleng ter mi se chule Refugee Act of 1980 long ahhin refugee pol hi khotin thaten lak de ding le asylum pol hi asylum dil tu pol yang tin kan tua ding tikha an remi an simsal chule 1990 Immigration Act of 1990 in he tui DV diversity visa program le a temporary protective status timi TPS hi it's a Congress lam de hin upri ya answai khatin tua ding timi hi felfaite'n ki law in answa chule angai chu kan thei cha vekin Congress e chu upri swa sinan himi upri le thil dan tua ding so executive branch tambra kutang poli unji thana poli to ami sega himi poli zating ha chu tamra kutang se go upuri chum ko nan tamra I du vekin himi immigration policy kha chu an mai du vekin enforce tingning si chami sura kha nga chu DV program ka chronga achauza kimi kan mai Congress lemen chum ram khatin hiang ra thei DV program chu jang khale kan ram sunga hin himi ramin himi nong malde chura himi pol malte usagan pek ding timi se ka khan kami upuri chum ko nan tamra ni hin a hi ram tu kum chu hi za chu ka du lo chura hi za sikau se ka show ding ti be kha ta to thai mi se chura TPS chu kan thai vekin malte kimi tu kan korang la TPS din mun sikau Mipi tam chawtan an thai men thlang ko thei asi kan mania hin kimi kan korami TPS din mun hi nga chu tu nikul hon ruknia chamding mi se sinan koram Mipi polni minung paruk ni hintia soi mi rong a hin kimi dia tu chi judge ni hin himi thuhla hi court system in an to real handle so nan phet thelo tin tera hin tu chu TPS din mun tu kan koram Mipi pol ta TPS din mun nga thau tu an silai chule immigration parole the cho tui timena ka pakhat khat in sang din mun ronga ki malte song ra theding in humanitarian ground ti hanga khen ra theding in immigration parole a yi por ronga hin in sang hanga tin kha kami in ra thekla chule himi deferred action for childhood arrival daka ti cho now hak wall now hak te nulapat hon illegal in US and thlentega hi an ma din hun immigration din hun an kimi chanha an nei lo kimi pol hi
tu ni US a hit tampian kimi 3.6 3.7 million kavek na hagisin rai US an kimi status nei lo an kami twin tampian nei an kami sungai hin tu lo se da ka din mun nga tu pol hi ting nga le thong som thum pawon chen kami si khapo kha cho lo se hi cho US a chum thai ko an do thai lo asinan ki nei nga ta chuan nga thai be chong lo kami si an ma thanga ta chumal te cho poimo za cho si ve chumi hi cho President Obama san license swami program si tu ni ten kha cho felfaite'n an torel thai shi lo chole kan ram songe thil dan hi kemi 911 New York attack nuin hi thil thleng tampia thleng mi kamil hana hin Department of Homeland Security lo tui kan ma wanchi thana chumi si kami Homeland Security Act of 2002 kami September 11 2001 ia chang nuin hi Homeland Security Act of 2002 hi Department of Homeland Security ka an din talk kami hi tu himi US Citizenship and Immigration Service theih US Custom and Border Patrol le US Immigration and Custom Enforcement ihsin hi kami DHS kutangan red chumi si alhana kha chi pol hi kami Department of Justice kutanglam asi anse chumi si tu kha chu Department of Homeland Security wanchi thana tharan swatega kami kutanga khan red the chole Department of State kha chu anta wan kha chu yang khalet ramdanga tanyong ponhwa tanyong raga hin consular service tui consular officer pol hi Department of State kutangan si chole kimi refugee direct pol admission program ka and ma Bureau of Population Refugee and Migration timi department in Kitawa and Lak chole Department of Justice so jamanta an kai tile tu himi kan ma modern day timensa tu center himi Department of Homeland Security tanga hin so immigration court ka an mani tawan lak mi se so la tu timena ka tu mi pol doiding ki court system ka immigration court system hi Department of Justice tawan lak mi se an mai tu an do tivek la hearing tivek ki zoom fe tivek hi Department of Justice ko tanga se so la Department of Health and Human Services polin chu refugee settlement resettlement kanram sunga refugee bon thlengtega hin khoyan re dengi yang khomi munan fet der ding tibeka kamu khachu kimi Department of Health and Human Services HHS din khataw kaumi se anmani tawan la so immigration enforcement himi he yang khale upadi sinan ki enforcement to allows le so upadi an hit alak men say so timenaga in sangcha la hin sikan chet in nu le pa thai sikan chet tuklo nu le pa thai khabega he sikan chet I kutanga pol so an chan he an harsana tok pa man nei thai an sikan an hlun thai lo se so Jivex thau in he kan ram sungat la he sikan tika he chu sikan de win red tika ha chu kan ram sung Mipi pot la malte beidong nak malte harsun nak tivek thei de theu mi se so atui immigration kan ram sungi dikchang on mi pol swadan immigration kan ram swadan pol he chu deportation te chu tivekin kan ram sungi min bidoi se ko an kai nang ma hi illegal sina thein an lo sayina ya an lo thai ko an tinet an lo thai chu an lo kayan commission hi immigration court in val himi hi kan swadin tin kha timani deportation se removal so himi to atam big removal operation changthami cho US border kimi Mexico border hin changthami se kami hin yang khale achan chana kha chu ki an lo kai ngai chura kha himi hi chu dikchang lo ti no hi dok ram hi man lo tin kha
removal an lo doi an lo putika an lo kai tam so ti vekin kimi tu lisik ti vega se cholet la border hin kamin kha an lo swami se chule return ti chu kamit la lisik lamin thau mi se ve tam tok pam chu an ma I ki dik chang lo US visa lo US lisik a thleng loet la border a thleng kamin hi ki yang khale nang maten a kirsal narama ya tlen lo lusang lo ronga te kha return repatriation de cho aza ten himi ki ramsongi do mi por repatriation de chle himi a two thar pakhat kha cho expulsion title 42 covid san laya kha himi hi a chawza congress lami swami yang atle kan ramsong hi covid na nak ro hin poimo tuk tam tuk ro hin can be Title 42 authority ka President Biden and Becky March 2020 so ihsin May 2023 jan he can be ka Title 42 in he minung tampi million pani pathum rong ka koram lam se ram dang na mi ra tu pol se he dog US thlang tu pol he ki lus chang lo nan le se in se tlung ter sal kan be ka Title 42 asi tu chen phang the non lo chule himi khachu yang khale deportation enforcement return himi chu ki malte sayin vek ya malte kamphu men mi si zaten chu hivek data sayin pos of the guy chu achan chan chu zaten thei pheng the tu solo yang le an ngan mi pol hi pakhat bang theu lo wi chura kha namuna in glo correct men mi se himi migration policy da work ka zo mi pakhat si yang zat himi kum ra songa minung ramdangi Mipi pol yang zan hitokan ram sumichin doi swak tur timika maltet katar lang mika klom kumhu si so le administrative return te cho te vekin kimi ram sunga thleng zone nuwa himi li second thlengi ki chanha kim lo ronga le visa ne lo ronga le loret la kimi border Mexico border chanhar kim lo le yang ronga hin lusang lo en swatu pol se himi kumpra songa hin himi data himi do migration policy.org because of vex lecho gorami people ta he thongkul han sri jikte thongkha kumpra songa US le section thengnan loet la Mexico border la man thengnan lu thelo and lung der sa kapoka himi pol himi hin darlong ni se so himi cho kimi thongni kum thomisen thongni kum kulhon litiani kimi interior removal chicken ma ramsungi minung mi pol swatu doi swak tor nga tu policy border te cho te again li second se lolet la Mexico border no swatu pol doi tor tu pol lusang lo doi tor tu pol khase so himi zok te ga hin apia chu ramsungim chami sura hin tu Obama kanna President Obama kha 2008 is in 2000 ani hi 2016 tian tamra to na mi se kami san lai zo sle chi ani che chu atampi ramsungi mi pol hi mi pi tampi adoi chura hin achan chan chu kami lai kha chu Obama hi kan ni kan rami tamra chu commander in chief anti kan kaumi se asinan khalai kharong kha President Obama so deporter in chief minung tamtuk kan ramsung and doi swak right hema kha deporter in chief to mean he nickname kind of picked up so he makes also he President Trump first term la so ramsung mi people doi he mal deu lang der so the begin he return so borderlam return le to lisaklam return policy hinga cho himi hi samsung mi pol mi pi doi mi pol number policy so see to ni tian a he zo te ga kha cho thong hi kum thong isan zo sal te ga hen President Bush term la he cho ani ramsung mi people ki undocumented
migrant illegal alien bol hi 2 million zolo a doi swak an tor chole President Obama sana kha chu 3.1 million rongan doi Trump first term hi kum li song hi ani hi 1.5 million rongan doi swak chole Biden la kum li tuan songa kha chu ani tla hi 1 million zolo chu adoi ve asinan khani chu hi mi title 42 tam min mangin hi mitung tampi reverse from thailo in the doi so tu ni tian first term to second term Trump administration and my Department of Homeland Security website is out there hin tu ni tian a term kum khasami a doi swak kan ramin illegal alien ball doi swak len maten tlung sa mi he 2.2 million trong umante chumi si kamisu I'm sorry 3 million trong umante kamisu is in he 2.2 million chon maten an tlung sa an rama chole himi an rama tlung sa thering tla he cho kan ma chaw zalamen tla he paisan pek sal himi kan dung ka thai ne de ka thai mi sa cho ma ten tlung sa sle hi chaw zani thong ni ma thong thum zo lo simo ka thai man chu ka thai fyang lo ka rong kha chaw zani himi nak ma ten na rama na tlung na kir sa jeng sle chu hi ja klo pek din tin kha chami phan he tu ni tian he chu 2.2 million minung mipi hitogram songi ummi din mun nei lo status nei lo ummi po khaza trong chen tlung zawante chole tingsri zolo tingsri zikrong kha to ice operation hangin le yang thonin hi doi strong mi an chole tui President Trump second term so a focus bikmi so kan ram songi din hun nei lo kimi illegal alien poli doi swak thering in tumtanak tumpi nei wrong ahin an operation ice operation so mipi tam pinit la hin kan thai kan zo pario mi se amai fem hun sang ma hin chu mal boilo nak chum lo ngai chu himi hi chu boi pi ding chu thupi jatin boi pi ding chu asilo asinan yang khale ngai chu President Trump thil to dan he mi pi tam son ni atok pam a hrek ti mesa kami pol ni hi dulo tuan tam te hin ama kha daudal ding le mai to thil to mi kan du lo tin hi upadi ya atwa mi se ko nan himi upadi ki President Trump ni fact that in atwa tum mi hen du lo ro hin an nai nok ro mi se kami ro hi chu ajiang te thati tu men asinan himi operation to phain chu Mipi ki illegal aliens ball tam non kai tor lai ting ka zum kami sin he amai du san mi chu kan ma from sunga hin illegal alien ball tam tu ro hin kami phokha doi swak tum ro mi se kha yang bag din hun thangai chu ka thailo sina yang khale tu ni hanga chu kan ma immigration law hi yang bag si kan ma din muni yang bag si yang ro immigration law hi hidin umi yang ronga tu kan din muni ka yang ro hitin kan thang de kha himi upari ya kan ma immigration law kasim du phain kasim mi si azaten lo tu dan zaten tuna lungana tampi kanai kan ma US ram songi thuhla se konan ram lengum tu pol ta US ra du tu nanum pang thai men khami ranga ta hi chu thanem na kum nu ka zum ko swan zaten angai tu nan zaten tuna lungoi nak tampi kanai tun holama himi thula thon pe zoben ice in atun le ice thil to dan phokhamolte karak sim tu na ding zo tu nan zaten tuna lungana tampi kanai mong thaulo sun thanan zaten